Kublai pi baru kini kilongki kubor bamta kesngi. District Transport Officer DTO ke East Khas Hills bat Secretary ke Regional Transport Authority RTA warhin shulong baki app based transport service kum ke Rapido kimla bantri kam kum ki jing shakri kit nongnet nongwan pat ba hame khalaya klam da yo shwai ki jingbit permit bat license ki badon kam na ke sorkar. Habakren shikilat pathai kubor halor ke jing sngokya baki kali batri kam hapo ke Rapido kidangkit nongnet nongwan pat ba hasilong kem ke jing menjur kat kum kaan uhinj ula ong ba kanu ka company ka bathamu ban ai jing shakri kit nongnet nongwan pat ba ha ke jula ke deban bot iki an bat ki kendon balabu da ke sorkar. Ulong bagi jing shakri kit nongnet nongwan pat ba kimla ban tre kam kat kum kaan klem ki kot ki sla ki babiang ba ke jing menjur na ki bor badai pen kat kum ke jing ong jung u lada penon kam ki kali ban kit nongnet nongwan pat ba klem permit ne license ka babiang ya kita kerukam tre kam on ken kum ke jing tre kam be an. Kani ka jing pensyai kawan hadian baka kinhun kinong nya Rapido kilalit pan jing syai naga office u DTO halo wala chumia halor kirukam trekam jongki u DTO loong baka tanat kampat ai jing itu ya kinu ki arshaka by taxi ki bakit nonglet nongwan pat ba khem ki kot ki slaha ki babiang uloong ba omla ban shukamai pat ba bean rehab ban bot ya ka permit ka rong jong ka number plate ka balabu na ka benta ki by taxi ba ki kendon bala betha da ka tanan. Ula batai ru bana ka bentar ka jingyo ya ka aggregator license kinong apply ki hap pendam ya ka form 2 hapo ka Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules 2019 shu hinj ula yathu ba hadu mentar ka District Transport Office ka apply permit iki samla ki ba kwa ban trailing ba ka ne ka rukam kamai na ka ba ailat iki ban apply kat kum ka Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules 2019 Karkum ke jingya thu jeng u kalaisan ka bala ai ka lasdang na du kalai potrik unai wing arhajar arpsan barkan kod haga arkhundai turik unai wing arhajar arpuprang. Uloong baka laiwani aggregator lait umkra kade ka bala depan apply bat yo ya ka payment. Ula penrap ru bahasilong ki kali ki betri kam karkum ka an ber ki jing betha jeng nat transport ki kentup ya ka north east right henry bon ki samla khasi kimpat shim ka buban apply lingba ka rukam ka bedai shu le thu ru baka JETS 24/7 kala pendam no ya ka license but permit bamensha bar kala let ban apply biang ben syakatna transport tu kendiat hawadai bat kenika rukom ya Rapido hak cala jangi tu kadin am itu ada sarkarne kadang long bean ki kendon kumbagalong mutai ka Rapido hi po mikhle joni gi pat itu ga la long illegal itu gi bakamai Rapido hi ki illegal mahdum tangi pat isu license ga Rapido tislo ha borosik tasnam kila ya kila kamai hongi ki pulit isai bat ki handre ki kamai be ki ombar bakadai ka jakpo jengi ke ka kam ka jam jengi pi dan iban ongla ni am kene gala illegal na ka por ni la oi kem wan nang liang office ni la kem ki la oi ki persno tho ki kene gala illegal sungo bha join ba kene gi bela yo license ni la isu la tli license hang kim tre join ba gitu hen lagi lej ba ki Rapido kan itu da ta ka de ki no gum no kim tre ban join ba kene gi local jengi jingsa gidi bandai begitu dekwa pun kamai kenam ginya ket kum anjing gitu lembaga permit klem permit kelong illegal Sekidem pergi ong ba kitu bujia online di company na sabar yang kibala yo jing tu na kajala ka jing hatu kum ka transport kala itu seiki adum ta kampat itu ngila don polisi lajong kan ni Meghalaya Taxi Aggregator Operation Rules 2020 ngila dep notify ndo kasal ring pep arcara pro adum tang idang ai tanggal tlig license ki bagal nanai ko office ngi ki atla tlig license ni ta ai ki mut kita kidi tangki arsakana berkitu ki am idang ai tangki arsaka ta kidi betang haklang kan wa selong na hoi mentang idang ai tang nomba selong ki kwa am da chiki district ki la man apply ni tu ki we par district council district te kita ki akreditor ki don jing pera yun na kitu ki no tu ki up se ki om ki dawa maka sarkar di mundan ka sarkar ngamla batai ya aggregator kemun ngin ai license yu kon tangbu bru lani ka farm begitu gi aggregator gi bai taksi bat kin drone po jong tu ka farm di banya po jong ke tu ka farm kim de ban le ka jong kim la man le individual
Cementa lada dang ki badang ya kamai bi ayu ne phi kum katanat ayu phene ne ke ai ka kam bai bele ne dim ni sikmat. Muta cek man kapor ni cek. Tementar ni nang cek man kapor ni cek. Menindo gedang ikondok ke cek tenang ni sikmat in kondok ibungin. Kim dei ben ya illegal kan. Kwa ben nak gila ben join bagi tu di belayol pa. Ki tu ki on wat lemah ki ba kamai benar ki on kin hausiu. Ya kata tengin tip klem su cek ke sien bila kamai kumki komersial ki use itu bila kumki baik taksi pihak siutak pihak konbat iki seki komersial ki hindi su private kini bija kini illegal bagi di pendai te number plate ke balik te kumpi su ke balik bat boyong bakram balik bat ke number boyong kini belak konbat itu kita belong bai yellow black bai Mana kali nyupi katanat pelaju yo nam ki jing ujor pan ki tu boju song rapido ki on ba nomor ka lo ki jing kamai bi an ka jing simdor ki ka bala la palat. Kemudian hangga domta kimpadan kuban ban complaints ini lagi individual kan report apa itu Tak jungat ki kumbangala tha ikin ka por kila don kini gi brujungi blaya laisen le join ber gitu kamai legal kala asuk ikingin penting iki we penting ya legal menung penting kila don permit la don kala siu gudukta kala don fitness labiang dong sedong kemudian penting iki andai nak liang jungai tengah la nak por ila chai iki join sahabat kini gi ba iblayo license ketapat municipal ke bagi sorkar kan lai iki ketapat municipal jadi ini tak support kemudian kin isu